Jonan Mugizi akwatanise n'abatura bansheshe begitiro mu kigombe cyabe cy'ababoda boda bacwire mu buri 2015 bya buri kwezo kwekorera imihanda ahabo kubonabona bari kutwara abantu bari kubajunana no kubatura hansi government kugira ko yatwatara katwora katindo kaho mu ntunga ekatwora mu ruguto rwakwikimu kugakwikimu kujansheshe ahabwe mbera zengu temana bo orehe emyaka na ise myaka nkaga na munana konka ndiyo ndi mu kibina ndi kwekorero byinshi mwene ka government mazima kitwa abakaze fakazi no bukuru bweto butine bakabere batakuyambaho epikiziti zwenzo ndeba nambora ifaru mbere shanga sonda niriyo amategito gataka nawe cyo tukagera ngo katoranzi hari tutaza kutegereza government kugira ngo ezete kutusharire nguto umushomesa saba nagerangwa abantu abantu barabe bari ababoda boda babahire mikono nka government kandi ngo bintu mugasho mugombora yengari bakuzura mu muhanga so amukutuyamba mu transportinga abantu na nebintu hati je nkora kwizire hati nubwo kuba takiri umuntu ari kutambuze bigire uba naza mu katari uba naza kushaba so mbatuyamba munonga mbwene hati kubatire munanaka ko gukora inguto so twashimerwa munonga nabo abantu bagira ngo government ekabanagera kandi baca mu kabantu bakoro kwekorera imihanda yabo umugandi abakaza bari kurengo muri Ghana mu district ya Kiruhura nubasima government abo kubaha sente n'amatungo ebihwerira makagabo kutunguka abakaza baba rukurwa mugombora ya Rwenshande nubagira ngo kuruga kare na kare bakaba batanu bashabiriza bashije babo bitungo bwa hati kikarugaho okuruga government yabaha sente n'amatungo agarumente nempunu arimo bakuba bari mu cyarengizi ngo umuntu kuguza sente akazinyaga ubundi batamura gambo ubundi batamu orukuru shanga rwashenye kigombe konka aba umukweterana ko abantu bari kugumisiriza bakakundana batekwa kwishyamba kibakubandi benda government katwaho nempunu twazirisa impunu ibiri ubwa hati turi mu mpunu 11 muntu bintu wena mutwaziguza twongerereho twitungure twenda kora banka ekigombe cyabo kwenda ngo kigumeho kikatamu n'abashija babo okwenda ngo babahabura hibarashobye kiyambere member kwakuba ayino mwana we bambinga hishomero gishana yenda senti twetaro byo kugira ngo no maresande yo nanosha baroni ahabo ko sente nzibaziriye zawe no jishaje je kwara sente hero mwana wawe uhinge bimba byawe shashura ningo guzente yawe ningo tunga period babebembeze muri Kiruhura babahabwira kutamamani kinji nutubatushitami n'imigugu na yerambikeraho heija ba marayika heija bar kwingura heija bebembezi heija buryomwe bahingura batatwekoreze ahubwo ko bashanga tutarukufa yo kwekora government ekabahereza sente nambwe ntatabakuzire mu kiziba sinto basima munonga ahubwo babandi bantu government kwero kubahereza sente bashashura amabanja agubabere bayine abamwe bashwera abakazi basikoresa mbene bintu bitakwisha kubatungura abamwe bazibagana buri mazikoreseke ejo nenshobi ahubwo aho no banohenda government iyo memba we kibine ki government yagezeho gasha kwa Richard Nahabwe